Boabin Boahin Foster wono eno ye pani a woda Boabin Authentic Herbal Hospital ano ono a ena ye kofa bae na ene wa kire enema ebetumi aye ye dibidie ebetumi aye na yeyi enema bi a aya nduro omode egu emfudie bi so na yetumi ayi eburo na firi mu sane be ya ye benoa ewofie yentumi enya sunsanso ne bia ewo ho nti PSC enu nti na mebe me di jebidie masan ban because ye kan tra because obi wa nene na ohwe me okay pacho atosodie bia woto bia say ye kontomre say ye nkruma mako kako bibia sese wo be yusu bia no pebo kese roba bo anane bo bia wo bia na sensuogum na fa jebidie be say kese say ya be 2 3 afatotom na fa sane ma nyina agum after 1 hour na yusu senior me say after 1 hour na be yusu ade ne kra no ni nyina enya nkoe so o ko no aduane no onu aduane so akata so okay inti heat no ebe yi bi afrim but still ha no ensan eti wadi awie no wadi no eti wudi a garlic ni gire ni garlic and onion twitwa big fresh one because all contain special sulfur na sa sulfur no escort thousands of chemicals from your system e ma hwete e ma uja wonan e ma odwonso na afim it was a process I'm telling you I didn't go we yemu okay chemical ni bisa wo and unya medical doctor bia watch this ade way and I say doctor bia ni wa watch so kasa se me age doctor enti eyesa metraka ayi nkrofo hu se market on the chemicals say ma kirew wo de ade na agunsuom wo de jebidi atom enti jebidi atom awie a wo wie wa hohoro hu no na hohoro kra ba hohoro next stage no kra no so obenya fa danche se gu ade no ho hey senior there's a poison the kwana nim me wie me be kirew de enti a wo go through this process ube openi ya fa danche wanya adanche de enchi bia ni wiase sin no piao me nka say I did this sort enyu by a organic a original about the 7 ni ntonwi because sa iodine na wo pe no e kakra bi na body ni hia so what I say bebre wo kosuam so what I say kakra bi na body ni hia e ja danchi na wo before ya ho ya de we ye no ye bohu da wuro obeti medical doctor bi kan ho say kakra ye didie eni se de ye niema anka ye dua eniema nti se paya ti se garden x friends ntorowa enkuruma ni ade no aduro no on display no I was say eno am tie farmer back o say spray a anka wi a wo sa water no ansa na watete sure for a market no say one spray no be one spray 3 days any 1 week ra na atete na ye de come market enti chemicals na de abo ho no e ba be wi wo yam and na de cancer esa nkrofo liver no kidney eno ti na me kire o jebidie no fatom because efenfam ho ibi so kom na mamenka na Ghana fo nyina ntse kachre atosodie bie ni Ghana hanom a omodua omofa chemicals nka age se won a eye no mako na oil organic to say apostle die ni ade attack organic farms most of them no yes most of them no okora de so hey fa senka we de efifo ni yakwa koton